Assalamu alaikum daraɓe assistance humanitaire d'urgence wala yettoɓe ɗen salminama be ka wontiri hara meɗen lando jama fof sine jam menen kala alhamdoulillahi meɗen e jam moƴƴere haray ɗo wonderu gueto touré représentante moɗo gon Conakry hiɗen ari yitugo lewnene bobo ɗo ɗe on a été interpellé ce matin par une infirmière de l'hôpital régional de la T6 donc hiɗe wondi ɗo e nene bobo en yettemo salminemo landuɗen mo ko honɗum waɗi hasɓe rewi on infirmier ji ɗon ɓe hewti e meɗen fiɓe wawa tindudum. Assalamu alaikum madame o jaram ɗon jam nala toon ɓe gurne boboɓe awa e ko infirmier jo ɗo goldugama wawa ɗon teddudude e muɗum anduɗo golleji amen ɗin ko on waɗi hitto e amen ko ɗum simin doggi kisan kisan men ari min nooti noddago moɗon ngu nam meɗen jenti on konto e Fouta yu ɗon Dalaba Kankalabe onon kono makete ɗon Mariama Siré Diallo ok ɓiɓɓe Diallo marɗo seɓu ɗon ɓe siwtaɓe ɗo tato seɓu ɗon ɓeɗo ɓeɗo ko juuɓe ni ko worɓe tum awo gacce hakke ɓanto ɗon seeɗa voilà donc menen assistance humanitaire d'urgence golleji amen ko honɗum ko wallitagol hatton jiɗɗo e ballal kala ko laggine fof min woni e gollande ko ɗum ɓayɓe waɗi hittoye amen ka bimbiɗoɗe min tawi hunde min wata doggude fi muɗum sona min ar min noto noddago moɗon ngu ɓay meɗen tiggi si on noddimen sagi ko ɓayɗon hatton jini e ballal awa hono tuma jibin ɗon e alkamisa jibin ɗon ok selon ko mako ɗon ko on yiw kankala ɓe ar ɗon Conakry fi argol jibingol ɓe ari ɗon ka yaay fayɓe moɗon yaay fay mon ari acci on ka laktano e ko honɗum waɗi sombo si ɓe acci on ka laktano on anda ko ɗum waɗi si ɓe acci on ka laktano modi mon no honto onoye maɓɓe ɗon humpodirde ok haray wonɓe darde assistance humanitaire d'urgence haray no suttoɗo ni an image ko ɓe boboɓe ɗo heeɓa e alkamisa selon nene bobo e ɓe ittinomo kankalaɓe ɓe addimo Conakry fi waro jibina kono ɓe addiɓe ko yaay fay e maɓɓe ko ɓe yaay fay maɓɓe addiɓe ko lattan abandonne ɓe ko lattan gaɗe hare ɗen toɗi jamaji julɓe fof dargol o émission ɗo tintida mouradu moƴƴuru anditen koye boboye ɗo kaɓe woni ɗo niɗe hara ɓe hakkondine piiji ɗin 9 so yi ari ha tawi infirmiére ɗen tigui noddi ko par ce que selon maɓɓe kamɓe ko ɓe woni wadde kon semmiltimi ko ɗum e nokkude nene bobo ko ɗum e ɗum no feƴƴinira ka hôpital gaɗe e madame depuis arɗon kala tan jibin ɗon yaay fa e mo yiltitaki kono wonno feƴƴinirde docteur ɓe ko ɓe waɗi men hito bimbi ɗon e ok de passage on va dire merci au docteur de l'hôpital régional de la T6 ko walliti o nene bobo ɗo depuis alkamisa haka fewde mo dankade ko pay koye ɗo ha ɓe waɗi hitto e assistance humanitaire d'urgence yo ar wallito o nene bobo ɗo par ce que mo hattojini e ballal mo wondi e koye boboye ɗo ɓe yara e ɓira ɓe bobo ɓe wattoto ɓe kanko tigi nene bobo en personne o ñamay donc tawata hara tawate o ala goto wonɗo takko makko ko woni mo wallitade ngal ballal ɗon ɗe o jogitaki moyen kadi fi ko wallitora hoore makko fi ngal ballal ɗo haray ɗen toyi jamaji ɗin fof wallitagol ɓayde gandi ko ɗum woni golleji meɗen ni wallitagol mais danke bobo jaɓaneɓe o boboɗa ɓe danke oɗa voilà donc wallitagol en fiye wallitomo kanko nene bobo fino dankora koye bobo yi bobo déjà oɗo no ñaaɗimo wullude komi hewtunoɗo imo wullude donc tout ça haray ɗen toɗi jamaji ɗi wallitagol en